Greetings. Sesika number 3 manje. La sikhulisa khona ke a boy child. With your uncle Mnyasa. Lona ke lofunze kulabanye abaphambili kunaye, lofunze kuma elders, lofunze kubantu abaningi kakhulu nje. Ngiyakuqaphula ngakhona nje encwadzini The Shopping Skills by Joshua Mabonga J. Muchena Marara. Matlakala. So yeah, ka number 3 nasikhuluma ke sakhuluma phambilini ngekuhlandeka, sakhuluma kakhulu ngekubhala phasi lokufuna ke empilweni. Nomuhla ke sesikhuluma nje kakhulu nje ngekuthi ke ngemba ukuthi uyesitolo kufunza kudla ekhaya. Funza kudla ekhaya konke lofuna kwenda esitolo mhlambi kakhulu umuntu othola into nje lofuna kuyidla. Ungayidla baphakathi esitolo. Idlane ekhaya uye esitolo usuthi ukuze nawufika esitolo lokhona kuba nefocus. Nasikhuluma ngekudla ekhaya, sikhuluma ngatinto ukuthi mhlambe ungajaha umendo. Nangabe mhlambe ukuthi awukwati kupheka. Ngajaha uphekela abantu emswahla wakho. Ngajaha upheka liphalishe limboco la utsolenzele wena ukuthi uthole umendo. Ngajaha upheka lapho umaligushe lulanzethu kwengcoza usiyaqepha lenge lifikele umuntu ngalawo yadla ngalawo geza tandla khona lapha kwesuphu kwakho. Cala ekhaya upheke kahle, ufunze kupheka liphalishe lakho lingabi liphuthu. Phalisha kube liphalishe. Nangabe kakhulu nje intombatana nani bafana nifunze kupheka. Nangabe ukuthi mhlambe komfana okwadi kuthenga imix portion yakhe uthi iyathengwa, impuphu iyathengwa, okwadi ukuthi mafutha ayathengwa, ngembi ukuthi uthi unofuna mhlambe kuphuma ekhaya. Ngembi ukuthi nje ucale nje uphaphe uhambe nje uthathe umuntu la nambe senigcina nihleli niphistele emicashweni. Awathi nokuthi kufuna uvuke ekseni uthenga esingo cha silapha kama second. Ngembi ukuthi ufunze kutimela cala kufunze konke lokho ekhaya. Nangabe ke mhlambe ungilomunye lona lithando kakhulu uthanza abantu bakini basekhaya. Ngeke uthanze umuntu ngaphandle udlulela kuthanza ekhaya. Ngakho ukuthi sacala nje udle ekhaya ngembi ukuthi nje uhambe esitolo. Ngoba ugcina lapha sovula into lapha lo hlulela kubhadala lapha esitolo. So ngakho ngisikefunza ke kudla ke ekhaya ngembi ukuthi uye esitolo nje ungakalambanga ngoba ungaya esitolo ulambile kuyobe sekuba iproblem. Lokuthi ufike lapha esitolo lambile lapha ngoba ugcina udla into longakabhadalanga. So kucala ngekuthi ke udle ekhaya. Nangabe kungilomunye lothanza nje kuhlola ukwathi nje umuntu uyamfonela nekele kuphela kufonela emawayelesini everyday ngicina ima resident callers asemawayelesini siva ngani nibancane la ukuthi ke ezibani ufonele ewayelesini maluhlulela kufonela ihlobo takho. Cala ekhaya konke lokufuna ukupractice ekhaya na umfana okwathi kucenza ekhaya okwathi kushaya ijaride ekhaya ngembuso ube nelikakho. Usina soba nelikakho ube sojimile from ekhaya wathi ukuthi kudla kuyathengwa, wathi ukuthi ke likhaya la clean okwenziwa so. Ukwathi ke ukuthi imithetho uyathobela ucala ekhaya nawo umuntu ombatana nje ucale nje ekhaya wathi ukuthi ke nangiphekile kufuna ngiphakele nangihlala nagogo kufuna adle ukuze tonatha amaphilisi gogo kufuna athole imandi indindishi kufuna tatuwashiwe lokho akusimsebenzi mhlambe intombatana kuphela nebafana kungumsebenzi wabo nako lo usibakwende ngembi ukuthi nje uye esitolo cala udle ekhaya ngiloko nje ngembi ukuthi uphume nje ekhaya cala ube sokwendile konke ekhaya la ngathi la sesifikile sivakashile la sesenizidlisethe into engakavuthwanga la sute la nendlela yonke la kwathi kupheka libhontshisi kuphi ekhaya ngembuthi yolipheka emendveni ukwathi kupheka nje ngembuthi yopheka kakho principle leyo ke number 3 ngiyibeka ngesinguni ngibeka ngeSiswati ngeke ngeta nebamhlakani kuloko lekutholile duke maGrootman danko.